Dear students, and follow the pledge after me. I solemnly presence of this assembly and in presence of this assembly to practice my official profession with dedication, I will serve mankind, religion and nationality. irrespective of nationality. I will endeavor to maintain I will endeavor to maintain up-to-date knowledge and nursing care to uphold standard of nursing care and community in all settings in individual settings and in all aspects of holistic care. and in all aspects of holistic care. I will hold in confidence, committed to my care, And help them to develop confidence in care rendered by me. Second position as a rescued by Hopefully, in another 3-4 months, we classroom furnitures, I think library infrastructure, yamatik sana, lego gamani. Apena Hanegisida, Matamkra, Kalapani, Adubo, object like the film Jidadi, Makata, Satavia, the Mercy, Zaga Sequay. Yam tuna honglo tawari adu loina na koi mathang sahida BSc MSc PhD honglo gi se mase ai principal da ikan hailing adu ga researching da se gi work to ho biro infrastructure layer ni koi complete ho rani in another 4-5 months no is opportunity hai Makata tam jagah na su aduga atoppa mana nursing profession se masi arai budi natte hojik mi bagi kunsi sangdor bi matungina tonga balaina se hendalai matawam communicable disease ma amjuna hakane mi kunsi sangam de in the beginning of 20th century, we realized only 20 years. The cholera, measles, smallpox, TB, 73 years average the current sang. Sahi am pagi to balena mayam la. Aduga chakulapi matuna aso opportunity. Mass casualty and critical patients every West ICU popular intensive care units hojikti matu life saver oire adu da nate hojikti anga gi damakta pikuniku heart gi damakta main chapa gi damakta neuro gi damakta toma ICU lege hai we ICU loina basically knowledge skill में आंसू develop करता है अदु लोना ना कोई ना खंग द बसी ऐ हजी अदु वाली तो हो गए infection कोई ना antibiotic सी मतों गरम खंग ना सिनबा कंपनी ने हायर का इबा अदु का फार्मेसी में दगी हेता खंगगा चाबसी ने मरम वरेगा bacteria sing I thariba antibiotics that sanatre sibo gamdre moi chinja or sathokre adi bata the antibiotic ki research hand hai kayo da paisa yam chare chahi kya research tawni aduga my market la ko da kuin satre resistant oil ila to kan rakre ala adugi chawa investments in towing the canantana and antibiotics in length. Any another antibiotics that Canada Rabina, tiny antibiotic making me Matando, I don't have a quick delay. And Sivali, Sansi, Walkan, critical percent, India said, especially India, epicenter high.
masih kena tuhan benar new benar kena tuhan benar medical fraternity di leba ekoi loy nama we are accountable we are responsible si mari lain apa company nya CEO incentive pi hasil lagi ada ni gata tanah dah bila itu casan jadi antibiotic se misuse tahu है तार सिकी सीमा ये हविते होना रोए खंगन नंगी antibiotic से नबकी infection control अदर लाख पद्धति infection control सिदा बल्कि hygiene में आम लाख करे अदोगा hospital की technology operation theater की technology ward की technology personal hygiene में आम सिदा वो कमाई करोगा antibiotic से खाता भी आता है infection कम कर John Hopkins दा तभी antibiotic short awal period antibiotic खाता हुआ 100% दा maka tahu tidak atau kailan ng mga operation theater technology atau bulay bumi mayam sa awareness sige po sima yam na saw na loida hanggang ini challenge hay tayo atau ba Dr. Sector na jo hay hai Shija ki nursing care sa masi yam na fagal hai ako na study sila po pada completely harus mana terus, ada machine, atau di kulai jenis lain ada macam tu kulai, ada kulai jenis baru beli juga, pergi news, ada nurse population ni pasti sih ada, kau, mungkin kita kau, orang tu mesti ngamuai, ada juga, mungkin kau backbone. Ada mulai training, upskilling, continuing medical and nursing education, and even medication kita. Mayung di porapun nuai tahu mayam, personal problem mayam, societal problem mayam, family problem mayam si, pura setting tahu. Dia kerja pada dilin baku hudau na, kurang maga, hadu masa orang. Kita itu masuk subai dia. Otherwise also you just like the problem set. This is a very, very important challenge. It's a personal thought management. One word is there is I see energy of one sana. I allow the people to energy. Kind of energy, the feeling, the empathy, the compassion. See, I want the Yang berada di personal problem yang yang berada di tanah terkini. Negatif thought yang cina isahnya sekolah dari ini bagi paham orang. Jadi tulen ada karena mati mempang tu nang berada di melakar. Aja ni mati paham hota nang kita kelakar. Agar bagi energi yang kanba atau yang positif way memasangnya. And this is achieve true meditation. Ada di matang tu, matang lakukan ini Dr. Jogindran Haju Jiksi nursing di medical students ke mama initiate of meditation program itu lagi. Kau yang masih ada anak pelak, yang ikut hantar lo betul sih. Apa yang semua orang you will be basic Canada ni. Bagi soal Canada ni juga parents yang sesuai hasil okey. Sisa dasar lagi bagi student cincin, isa isu cincin, masa lagi pasal apa ni? Canada, aku ni mama ada, aku juga Canada. Canada aku tadi orang bagi parents ni, tu pun tak ada orang. Canada ni. Akan dasar kena kani lifestyle kena kani masa suar pasal opportunity si yang lebih hau bagi sejak dalai ini sudah yang sang nanti jadi mari you have good teachers you have one of the best infrastructure